Излагай, излагай, излагай. Ja kad izlezem ovde pokraj mesečina dan, će me vidat pokraj, pa ozdola pod zidot, pa natamo pokraj, pa van ograda se lego futrnje u kupine. Olika i karpe, tu je zid, beše, ne beše put odprajan, valjda je od zidot, svrljena tiramidete. I tamo jedna Lenka im rekla na Vukota, što napravite? Napravimo mače okrkamo. I posle ništo, pa doje komandir, gledaše ovo, ono, i zamačkalja i vaća ostana. Tiramidete tropinje sve. Ja sam od selu Brezno, familija Simjanovci, godina 22. rodena. Dojdena od 2 godine u Setole, u tetka, počerčena. Kako nemali deca, mezele mene, teti mi me donio na krkaš na pleti. Od 57. godina tetka mi tek umrela, ja sam sam. Što životinčinja, teti mi 54. umre. Ja od familije jedna sestra. Ja je rekao da dojde na 1. maj ovdeka. Će mu tepa, rekao se mjesta da me tepa. Radila to. Da bide ovde. Ona ovde, tamo da zapalili kućata. A ja sam je rekla da ne sedimo zajedno, jedno mjesto će mi tepa, barem mene ko mi tepa, barem tebe da ti mi tepa. I mi je stradamo. Bogati ljudi im dava pomoć, mi je. Ja sam s ova, s lajnata, s lopatata, pa i tija po pustinja mi otišle. Ovaj kupilje bilo ovakav. Ko kupilje su zlato pare. U starite nekadašnje. Na starite ljudi kućno mesto. Сега špionažava zašto se ja sam samalja. Aj ću tepamo, će tepamo i manjete ti tepamo, ti trujemo, će pobegne. Ама hoćete da gleda, tija vara, kaj da ideš se od ove ljepota, ne ti sve ide, a ne možeš. Treba ljudi, da imam ljudi nasledeni, da nasledim nekomu, da znam дека će gostajem na sajbija, da se ne graba zločincите što ni prelje čuda. Sam, со животинчиња. Па без животинче па ќе се полудиш, што ти преш. Ja na svekoj životinče ime mu turam. Konjot Mišo, kućencinata Diljna i Ruža, telinjata Magde i Vece, kravčinata Sunca i Đurđana. Не да се хвалим, кој не видел да ме посака. Едан италијанин се викаше Мулини. Тој па мене ме сакаше да ме носи у Италија. Све, у Италија од мене, колку тето ме сакале што сакам у Италија. Тоа време мене ќе ме земеше и доктор за тоа време. И најболи чуе. Тоа, 3 години црнина. По брат ни умре на сестра. И таќе, после се заредија. Татко, tetин, tetka, to i ovdja i najmaliji od bratka pogina i više ruke u vis.
Sad će podavaja jedna godina, koji tako beše. Neodredeno. Koliko, kako koga. I da im dajem dogovor. Da im potpišem da mi stara od ovde, da mu tera u starski dom. Da se u starski dom ne može svaki da podnese da živi. Ja sam rasnala su tetka Čibar, počibar žena na svet nemalo i počista kuća od naša. A Marušija špioni, ova beše su tiramide, su pato, su tavan, varosano, trepeteše. Ejte što se napravi. Ova je bavča ostanalo najposlije da se vika bavča Ivanova, Rit Perin, Rit Ivanov. Za ova je bavča ljudi poginali, izgubili, samo i samo špionaža da ga zauzeme, da ga zapljačka i za toga kuća zapalili. Oni je sapeli, mi će se plašimo, smo skapani na mozog i će pobegnemo i će im ostane život ovdje, usigurati. Za toga zapalili kuće, sapeli, mi će se plašimo se, kaze. Kada će dajete vi što će dajete? Pod šator će sedim, jedan sve zapalja u granate od gore, pod šator će sedim, ne se pomeljam, ne dam. Ja sam Cimljanovska Božana. Ja živim teška situacija. Od dušmani, od špionaža, kuća mi zapalija, pare nema, izlaz nemam, pomoć nikakvi, od nikog, od nijedan čovjek. Sve kapak je, što ni zapalili kuće već, što ostaljena vedrina. Niko neće jedno kovče da turi, jedno capče da pomogne da se poslije, to ne bi padnalo takvo. Ama neće da pomogne, gledao da padne pobrego. Da mi juriju, da mi skoška, da zavladaju. Glavno špionaža ta stara prva što bila. Soverka, što dobro, što ne dobro. I ona u defek i ja u defek. Ni ja možem tamo dotiljem kako treba, ni ona može, ona 15 godine ne je dojdena.
Светове депозито, па и опет стока е летнала. И опет стока вегине. Не може да се вкреće на исто стокат. Ja ne možem su drugi ciljeve i tako. I ova ne bi bilo ovake potuljene. Со Господа се карам baš što tede. Baš со Господа, ама не можем да видим, не можем да најдем. Он ми нека беат. Декса душманите ги гледа. Све видя он само. Али опет Бог што више бави, више не забрави. Тоа е. Овде седим, овде спиење. Какво спиење? Ја не мам да заспием. Седим. Седим, врне, грми, студи, дивине, мечке, све овде. Туе врве, а ја овде ги гледам. Овците. Ото де Борис. Нема. Излаз немам нигде. Излаз, ете, шпионите наши да не поништат начисто. Што ќе правим? Угоре високо, удоле тврдо, лаќе попреко широко и готово. Лочите, ова падење русте.
meni kaže Krstiću, koja je ova mala? Signorina, via andare Italia molto buono madama. Perché non volere, signorina soldato italiano maggiore talente? Perché non volere? Nećem. Perché? Zašto vika? Non volere italiano. No, i podporučnik od Demarke se vikaše. Jednota će zememo, jedni od jednota, drugi od drugata. Signorina, dopo domani italiani, che fare andare via volere? Domino, Venezia, kada će bilo čekamo.